Odie. Boko. Na Sokoban-Apayoo eba ne say na yakotutu nkofo gate. Sergeant, the Emria, 87.9 Kumasi. Ena ajadifo na omo edi omudwa ewo Sokoban-Apayoo ewo atwumakwa Akoma district ho no. Omo ekire se omo te ho ena omo hu se taskforce bi nipa be se ensia omo te pick up ma omo de car no abesi omo shops na nim. Omba ya asem omo ka kire shop owners ni nyina ne se obia free ni shop na onko na the ten se omo eba betutu omo shop na free sa bia ye ho na omo te no. Na kwasem ne se Sergeant se oko Apayoo ho na high tension electricity high tension bi no ebi ewo kwan ho saa enti se ohwe ba bia ajadifo ne tena na ohwe ba bia high tension no na se utu se omo eti ase pe and saa high tension no efa kronuma ba ekọ Sokoban area ho nyina enti ajadifo omo kwan ho nyina no omo nyina ewo high tension ase na omo kire se omo no omo kasa seka ebi ombenya botra ma omo na se bia parlock bi kura na omo de begu omo shop no ma omo a na nka omo atum na asem kan ebi owo bia na nka omo kana kire ye omo hwe ya ne se emrante na omo ye task force no omo ahyaase a se omo ba shop a gate a eta shop na no na omo tu gate no e de atoka no na se shop no eta ho enema egum eta ho egum enti se ohwe video na obon se shops na esanso be se ensia kwa enso ni nyina no na kwasem no se enra omotutu gate ana e wa no nyina afi ho ya enema na ajadifo na hyehyɛ ewo shop no me ne shop na anim nyina no omugya no hokoye adan a omokyerɛ se baabi omote no efie wura bi wo area ho ewo Apayoo ho ono no se wato saa bia ye ho ye high tension na se ho na ode be ye lorry terminal enti oba assembly ho no ote kwan obefa so obenya saa no dia ne lorry terminal no assembly ne mo ano task force no so adi atum ya omba ye no by force tu ena omutu omo a eno a omutu omo shop ano nka bi hiem na task force we ba ya gate editor shops na no nyina omo tutu ni nyina dia guka mu a omo de ko atwumakwa Akoma district assembly ho ya omo eja omo ne ma no ho and utie omo a omo se first kura na gate eda omo shop na no akonfo timi betwa ewie omo nema enti enura na task force for no be two gate ni na efi shop na no na se omo nema no gu ebi gu shop ebi gu abonten enti ese enura no omo da ho ma de chi I don't know say omo timi da ho de because after say enura ye ko ho no ye fi ho na omo nyina jejina ho no ma obia enwe the shop eno ma se say gu abobo ya mu ena gate na omo de gagu aboya ma aboya no e de ko omo de bisuku omo pick up na omo de buy no ena omo de koye enti omo de ni nyina ne say omo tu shop owners no na omo de ama individual abaye lorry terminal ewo sa aseo ena no e ma omo yes exercise no omo lorry terminal ewo high tension ase omo say if you ready for a bogani yes or oba or bogani a ofri chiraba o ya o retire when adwuma na afina walando Apayoo enti de kakra wanya no de ba bipie the private terminal ewo enti me ba ono no efie no wo containers na chi enti ani mo nyina no ye efie wura no se ne dia sa na oka se ani mo nyina no ewo ni fie ani and osusu so de hoye terminal ebebo no enti shop owners omo ho ni nyina and enyo we no mo ye tuso omo shop nko na omo be affected because enu no exercise no omo ye no atin se na omo abre enti sa nka omo tudo na ade e de ko ye enti enu shop omo timi tu ye no be containers ena one sport bi ana one chain beer bar sport bi sa eno so na one chain sa ni nyina omo tu gate de da no nyina ko ye adan a ajadifo no omo so adan enti omo de fa kwan we so na omo akasa park omo nema afri containers no nyina na omo yi nyina afri ho se be ya maame na omo sisi so ye bogani no obenya kwan aye ne terminal e wo sa animu ti assembly no protect
Akoma FM. I'm saying that I'm just be high tension. I said the new class on the town. And I see a bit. You be you my high tension. I said I be terminal there. Hey. So I say, omuka say bia, omuti high tension as in tia ye you more. So here shops na walk from Apayoo to Sokoban-Apayoo no e kura meka say bumanisa, but Sokoban wo under KMB na Apayoo wo atwema kwa homa, and we here shops na wo kwan hu nyina ekosi Sokoban na ni nyina wo high tension na so nti say omuka say omo high tension as in tia ye to omo dia, meaning say you omo from Apayoo to Sokoban nyina, because shops na wo kwan hu nyina ye under high tension no edema ko ekosi trade twam ko baby ese ko nyina. Enti kwame o free ho no nra no na omo adwedefo no say omo se selo omo ko kila ntua na kila ntu na kila betu omo so omo tran wache, and omo susu say sa asase na maame no eka se ho ne e woni fie nim na o de wo be temera no ho no nka maame na asase authority ni fie hu, enti ebia sa fie na waye nhihye etu a odi sikaya Akoma assembly na all pre ho dia omo no omo nya omadwen so ombetu, because ho na omatena so many years, and before maame no kra be si di fie na adwadifo no wo ho dada, enti baby na asase efa ye di fie asase no emfa sa high tension na so high tension no asase ni nyina ya aban dia, enti so omo no ete so a omo tua tax e de ma aban enye individual bi na odi ba be ye ne profit ayi. Okay, Kwame, now clarity we so very important. One baby omo wo no achi space wo ho e bia maame no pe sa so be clear omo free nanim na wanya space to create the terminal e wo high tension achi ana say Akoma FM space bi any ho sa 7.9 Kumasi. There's space wo ho, but o here a street in a defie na nim sa, and sport for no wo car kwan ho pe omo say before contractor Kofi Job obeyi sa kwan no unu sa kwan na nsia na omukuye oye measurement wo kwan ho no oye say e ka shops ne dia onu anka se be ye fi ho, bet oye kwan no fa ho no anka omo, enti onu aka kire omo se omo tena ba bi omo tena na, because assembly no kura initially omo ye say ombe yi omo afro because of kwan no, enso Kofi Job ye no omo hu se ho no anka omo e na omo jam obia etena ho no, enti omo hu ni se ase maame no na opeso chinchim omo sa e pam omo firi. Wow. Okay. You better try her say betimi no madi nkomo na ya hwese nra no. Ekwa mo fa so a. Omo tu omo shops mu. Ane de nti omo so mu ntu no. I think say we need to get that one. Nti Kwame mame na wase na yemfa wo de ni sia, we are making effort say you betimi anya either the assembly member or you be assembly ho ankasa. Na because some of these things assembly member you should be aware of the arrangement. Akoma FM 87. You should be aware. I was about amane. Na ye bon amane so a e de anamo no tu ye. Is it right? Say high tension obi ti ase enye. Ye tu no ye de e ho na na ye de man obi so mfa mebie terminal there. There's another thing. Your call has been put on. Thank you very much. Kwame Yeboah. Abusia. Kwame Yeboah na o tin nkan.